की खबर का बातें से टीवी का umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka jingalang ka kong jong ka drug reduction elimination and action mission ka balalong hakakat sautri unai weng arja psau kalarai ban pen kedia yo butlum jong ki nong hai drugs da ka ba on talasi napang ya ki kali ki barong shapo rilum khasi bat jentia jong jala Meghalaya ling ba ki entry point na East Jete Hills bat na Ribhoi district ya kani la pentep do menteri jong kapnat social welfare ba polling do hak jinga kran bigala pathai kubor hadien belawai ka jingalang ulai thu ru haka jingelang larai banwanra ya ka jingpen bai thamai haka Meghalaya Police Act 2010 nak benta ban kintieu ya ka jingsieu shikit khot jongki Village Defence Party bat ban pen biang ru ya ki uniform shu lai thu pa haka jingelang lai keren ru ban pen klan ya ka Anti Narcotic Task Force haka bala aibor haka Director General of Police ka kong Ida Shisha Nongrang ban sawanra ya ka jing terwa hapo ka jingalang joka kunhun menteri ka ban salongshan uba pol le tho ba sarkar jila ling ba u menteri rang ba un sai kran bat u chief justice jongka yeng bishar Meghalaya High Court ba ki fast track court kin chong bishar man lagasngi ha ka bai dei bat ka mukadama jongka NDPS Act ki dai ki ba kongsan ki ba ni shin ki long ba angin lang pen klan su ya ka jingi kun jongi ban sangie ban penduna bat ban rat din khom ya di drugs bat narcotics na kini ke jala jongi di ban le ikini ka don ka action plan ka bangi lai menjur ka pekentup kum benikom ban pen duna pada dia melat din kong ya kini ka lagu bunyi yang supply reduction ya ki drugs ti banle ya kini ka sarkar la don la ka jong ka plan bat ka wi na kata ka lomba kan don ka screening process ya kini ki kali ki barung na ki atli ki point ka wi kan long na Ribhoi side ka baar na East Jete Hills district ka nega proses ban procure yakini ki tiar gitar equipment ban yarap ini ban screen yaki kali ki barung kala sedang bat nila ban kwilinti ya ka way nakini ki vehicle ba kanong available but ni apo jangkini ki sunroad na ban di ni lai kren du shbul ki don ki mat ki bangin namla banya share pi namar ba ki long highly confidential den rai ka bakungsan ka rai kalong ba nge ingin step up ni napen kiu ya ka jing ya kun ki jongi persya ki drugs dak ba kin wanra ru ya ka jing pen klan ya kini ki Village Defence Party dak ba ni penkala pembahas susu ya ki provisions jongka Meghalaya Police Act 2010 di ka donru ka jingya kren pa kumlungin ang penklan ya kan ka ANTF pan penlong ya ka bala kan hamdon bor hambun briu bat ya kan ni la IT DGP ban tahu ya ka proposal ke ba in support up there haka next cabinet meeting di kalau ada dulu gajinya kan ban
Thiet ya kini ki sniffer dogs ki bamantangi dan southly panang penbun shisho. But kumju ru kajing dan kam ya kini ki fast track court. Hakajing ini begini ki fast track court. Kini ki court ki bangi kwa ba kini syong man kasngi ban bishar. Ya kini ki kies ki bawan hapot rapid NDPS. De ya kani kan dan formal request na kalian jung menteri Ramba akan lek syaka Meghalaya High Court in Seri Jongkra Jelaga Jungi. Kini ki screening vehicle kira ki bangi ingin install akan cakap apa akan entry point. Te government barok ki kali kini link baju kini ki screening vehicles. Te kanum don kajat kali ke light bat ke banum barok kita punya. Kawai ke bangal omantan kedai na entry point na Riboy district bat ke ar ke badai na East Jade Hills. Kini gili ar kini ki jaka na ke baki drugs kirum shamegale. Ke jing thang ki drugs kedai tang hadu bangin dayo ya ke jing bet na ke kuat he. Kemudian ke police department kali dalade. Bat balik kini ki sing balampak. Na kata kedau na ban biang kini pamenta ngilalek bandra ia kini isu bahkan memberi isu tanjong ke sorka. Kadi bendai ke jongka community jongka imlang saalang. Tiga community based program ke baklan duk kemudian kadai lingba kajing tahu ya ki VDP. Tinggi penselur ya kajing tahu susu ya ki VDP. Mentang nilai keren bah akan next cabinet in wanra ya ke amendment ya ke Meghalaya Police Act Arhajar Shipau. Kenang bang yang penkiu no ya kajing siu ya kini volunteers yang penbiang yang uniform jongki hasilong kumbakalong mentang dantang katway teligi VDPs. Yang lagi i baka jing.com ke long bunsha ay kata. Di nak takadaw sisian pada bangila don ki ni ki VDPs. Kiba ki kini rap ban identify kini rap identify manu ki nong de ino kita kiba ya shrom cheneng ke ba long suspicious. Ya kum kita pada ki report baik caka team joki kepada hakapo jungka local police station. Andrea kajuk upah pihak pada ban baik ru nomor pimpat ya boleh kani ke mission dokumen jongi ke peni ba na pereng kini ki drug users kido ki balik caki rehab center arfo lai persen naki kisangye sendang. Deka pamut ba kata ka number kan kiu ke hiar. Ndai la ngila hit pada ya ke supply chain tegamut abamdan supply nang nuki ki drug users. Kani kedai ke banang ngidang yai bedeng hadu kanta tekinu kidu kisnong khamtam ki ba ai ka jingkershan tak bagi ai kendo ini ni long ki bakloy lembaga ni ke dream mission ba ngin nang pembun ya kini ki rehab bat di addiction center. Te mereka bakongsan kalau bang ngihap kan semua ba ngihap penlek syaka bedeng jongan ke jingya syutiet jongan ke jingya ke badai ke supply chain ngihap ben good ya ke supply chain unless we go to the root of the problem, which is how do we make sure that the supply chain is cut. Then we will only have more and more rehab centers because there will be more and more drug users. So then we will reach a point where there will not be sufficient space for drug users because everyone has become an addict. So the strategy now is that while we offer those services, de-addiction, rehabilitation, we will have to concentrate more on policing.